Phakela umthakathi ake sibonisane lalela wephakela umthakathi zihlukene igaba zomnsizwa mfowethu zihlukene igaba zomnsizwa ngiye ngibone ngathi uyinsizwa coach lana Ntontoni engathi ucoach nabafana lana abazoba zinsizwa ngakusasa cha wephakela umthakathi kwaye wena usasele mfowethu emsizweni ake ngikufundise nje izintwana ezimbalwa angeke ngikufundise bonke umnsizwa ngoba bujulile bude buningi kodwa ngizokukhela nje nge-teaspoon mfowethu khona uzobona ukuthi kunengxenye yolwazi ongakafiki kuyo leyo nto ikwenza ukuthi ukube nengxenye futhi yokuvuthwa ongakavuthwa ngayo. Okokuqala nje mfowethu igaba zobunsizwa ihlukene kanje kunesigaba sobunsizwa esibizwa ngokuthi ubufana la khona usuke usaqeqeshwa ngobunsizwa usuke ulusi inkomo uqhathwe lapha einkomeni ubhukude ezibeni la khona usuke mengabe igcekelenile kumele uthathe isipade njengomfana uhlanze igceke ekhaya isigaba sobunsizwa loso sokuthi ube umfana ebese uyadlula kuleso sigaba leso uze kulesigaba sobunsizwa lesi esibizwa ngokuthi ibhungu la khona usuke sewuqomisa intombi la khona usuke sewuhamba imgangela ushayana nezinsizwe esibayeni la khona mina ngazuza lokhu zikhona ingozi la ekhanda engayizuza ngibhonyana nababhemu emgangeleni nabo bengibhonya nami ngibabhonya abanye njoba ngikhomba nje nabo bayakhomba la bekhona bebhonyana nami phansi embumbule ekama ngehleza isigaba sesibili leso sobunsizwa leso somgangela leso sokuqomisa somaqomisa esibizwa ngokuthi usuke uyibhungu ayithi siqale ekubeni umfana seza ekubeni ibhungu la khona usuku uhamba imfula uqomisa intombi uhamba imgangela ubhonyana nezinsizwa la usuke khona ke usuke uyibhungu ke lapho ebese kuba khona isigaba ke sesithathu sobunsizwa phakela umthakathi ongakafiki ke wena kuso ngoba wena usastakhe lapha ekubeni ibhungu ingakho ehla wenyuka nezikhwili njena uthi wena uyisiqhwaga ubhonya abantu ingoba ustakhe ekubeni ibhungu uyabona awukakafiki kulesigaba sobunsizwa mina engikuso sesithathu la khona insizwa isuke ibizwa ngesilungu kuthiwa irresponsibility la usuke sewuresponsible la khona usuke sewubizwa ngebreadwinner la khona usuke sewubizwa ngobheka umuzi noma uvusa umuzi leso sigaba sobunsizwa la khona usuke sewuyithemba lekhaya uma ngababazali besaphila basuke bengasakwazi kuzenzela lutho suke sekuthenjwe usuke sewuyithemba lekini la khona usuke sewuvusa umuzi abazali basuke bengasekho emhlabeni uma ngabe bayaphila basuke bengasakwazi ukwenza lutho suke sekunguwe umnakekeli wabo ingakho ubizwa ngebreadwinner ngoba basuke sebondliwa nguwe ingakho ubizwa ngeresponsibility ngoba kusuke sekunguwe manje osuke sewubheka ikhaya ukuthi liyathakathwa liyaqiniswa liyawa ulivuse yabona lapho isigaba sobunsizwa mina engikuso leso la khona usuke sewunezingane sewuzele omunye useganiwe nokuganwa omunye ke ngenxa yamandla akakaganwa kodwa usenezingane usenamacala emzini yabantu isigaba ke leso sobunsizwa wena ongakafiki kuso yesi izingane ungaba nazo kodwa ngokomqondo usastakhe lapha ya emgangeleni awukafiki kulesigaba sokuvuthwa lesi sigaba sokuvuthwa sokuthi usubheka ikhaya wena manje izinto oyikhulumayo nala uhamba khona usuhamba ukhetha amabala uyabona lesigaba engikuso mina sobunsizwa isigaba sokudelela lesi uyabona sokudelela indelele empty engenampi la khona usuku udelela ukudelelo ongenayo impi ukudelela ongeke uzuthi hayi ma ukuphika lokho zokushaya udlulile kuleso sigaba awusekho kuleso sigaba
enye yezinto le engiyifundisa la okumele ifundo nje nabantu nje abangewona amaZulu ke bafunde ukuthi uma ngabe bobona umZulu umdlambila oyindlavini oyibiza ngesiqhwaga usuke ekusiphi isigaba lo mZulu loyo ngoba kuhlukene izigaba. Wena phakela umthakathi into ekushayayo njoba uhamba uyingquzula kuzo zonke indonga lezi uhamba ubhayiza kanje ushawa isigaba ulate kumele ngaba usekho kuleyo level yobunsizwa kumele ngabe yabona kule level engikuyo mina manje yobunsizwa njoba ngithe nje ulevel 2 yila khona usuke sewuqomisa intombi uhamba imigangela ku level 3 le level engikuyo ke mina le level engikuyo ezinye insizwa ezikule level iganiwe manje zakhile uyabona kwakhiwe kule level kwakuganiwe kwakhiwe ngama breadwinner si responsible kule level izingane zethu seziyafunda kule level esikuyo ezinye izingane sayizala kule level yomaqomisa uyabona senza amacala kule level yomaqomisa kule level engikuyo njengoba ibizwa ngokuthi i-responsibility level nje yila khona usuke sewulungisa khona lawa amacala owawenza useyibhungu usaqomisa uhamba ufohla imizi yabantu umithisa izingane zabantu alungiswa wonke kulesigaba engikuso mina wena ongakafiki kuso ngoba usakhuluma indaba yokuthi nje hayi la siyohlangana khona uyabona uma usakhuluma indaba yokuthi uyafisa ukuhlangana nomuntu usazobhaxa abantu wena usazoshaya abantu usayibiza ngesiqhwaga awukakavuthwa phakela umthakathi awukakavuthwa kusamele uvuthwe mfana udlule kuleyo level ufike kule level esikuyo le level engikuyo mina yila khona usuke la level yokufa nokuphila le ayikho level last khona thina level yokufa nokuphila mawuxabana nomuntu kule level engikuyo mina mawuxabana nomuntu la zimbili kuphela indlela zokuphendlisha ingxabano kule level engikuyo eyokuqala ukuthi leyo ngxabano yenu ni decide ukuthi ishabalale ibe ivela inyamalale nixolelane mayihlula lokho kuyafiwa kumele kufo yedwa kule level engikuyo kumele kufo oyedwa kule level engikuyo uma ngabe anixolelani anithelelana amanzi aninyamalalisi lengxabano yenu kumele kufo yedwa le level engikuyo akuyona ilevel yokuthi hayi insizwa ziyachama hayi insizwa manjena ziyogeze emhosheni insizwa ikhothisana inkosi angikho kuleyo level ngadlula kudala kuleyo level ngayishiya embumbulu la ngazalelwa khona ngakhulela khona ngafunda khona inkani leyo level ngayishiya embumbulu angiyifundi inkani manje ngiyayidaza inkani manje ngiyayidaza inkani ngikuyi level kamdazankani manje angikho kuyi level yomfunda nkani angilona ibhungu la angibanga ifebe mina la angibanga ifebe namanye amabhungu la ngilungisa manje amaphutha ngihlawula imizi manje ngihlawula imizi manje ngiyalobola ngiyaganwa ngihlawula izingane irresponsibility level lengikuyo mina uyabona uma sixabene siyabulalana noma siyaxolelana kule level engikuyo asinikezwe induku la ilevel yevolovolo le yabona umuzi kaBaba ngukade ngevolovolo Nkosi yami hayi ngeinduku ngevolovolo nje ngoba le level engikuyo akubona lobunsizwa basemgangeleni ubunsizwa bakwabheka ikhaya ulibheka nganike ikhaya ungenalo ivolovolo uyabona mama ngabe bekusukela lana bekusukela bekhuluma noma yini noma bekwenza noma yini noma befuna ukukubulala usivikela ngani uma ngabe izingane zakini ziqhashazwa izinja ziqhashazwa yimpisi uyilamulela ngani izingane zakini ungenalo ivolovolo uyothi uthi uyafika laphana amabhunga adlala ngezingane zakini afika kusakaze ngempama laphana uyabona so le level engikuyo mina kuyona ilevel yalento ngayigcina einkomeni lento induku ikhwile ngayigcina lapha emgangeleni